Kuble pi baro kani day ke mathematics class 9 bat kadai jong gabut MBOSE. Teman tangan peteng biang ya ban solve ya kini kicing keli jong kani ke exercise 1.4 question 1 la dem aka to ke video bala dep I mentangin keng kani ke question 2 ga ong simplify each of the following expressions ki don sao tali kicing keli hang ni ngidai ban simplify kini banang kong kadai 3 plus root 3 times hang nim don e kemudian into 2 plus root 2 ngidai ban multiply kini ki artli po bracket ban multiply kan ni ban simplify ngile kumni new 3 dai ban multiply ban new 2 3 into 2 ban kong nang ta u 3 multiply new root 2 3 ngi multiply so 3 into 2 hang ni nang ta don plus hang ni ngi bu plus 3 into root 2 nang ta dala de multiply do 3 ngi multiply do root 3 yakini baro r root 3 into don plus bu plus root 3 into 2 nang ta plus root 3 into root 2 kumni ngi dai ban ya multiply new 3 dai ban multiply so batu 2 nang ta don plus bu plus 3 multiply root 2 nang ta don plus bu plus root 3 into 2 ni plus biang root 3 into root 2 teman tangi multiply ni 3 into 2 kadai 6 plus 3 into root 2 ngila ban tho direct 3 root 2 kamut hang ni don into plus hang ni root 3 into 2 ni tho 2 root 3 tho number swan nang tabu root plus root 3 into root 2 abadon root baro r ngila ban multiply root 3 into 2 day 6 kadai root 6 take answer kadai kani la tep simplify kumni ngi dai ban simplify kabar kadai 3 plus root 3 3 minus root 3 Teba aru ngila ban multiply kumjo hang ni don r teli kitam sang ni ro r teli hang ni pedeng don e mut ba multiply ngila ban le biang kum kan ni ka number 1 re hang ni dangi pe ki number ki dai ki jo 3 root 3 3 root 3 hang ni kim dai ki jo ta hang ni don plus ban hang ni minus ngila ban apply da kan ni ka formula ka to ka badai a plus b bracket apo bracket biang a minus b ab mut hang ni a 3 root 3 b ab nang ta plus minus kani kadai a square minus b square ya kani ngimla ban apply da kani a square minus b square namar ki number ki pair ang ni bat baro r dai plus nya ban le bai kum ni kani pan ngila ban le kum ni ru dangi multiply ngin yo ka ju ni answer re ba khamsuk ngi pan don kam da kani ka formula a square minus b square yang new a dai 3 kamut 3 square minus b dai root 3 square 3 square ngitip 3 into 3 day 9 minus root 3 square kadai root 3 into root 3 kadai 3 9 minus 3 kadai 6 the answer kadai 6 number 3 kadai root 5 plus root 2 whole square kani ngila ban tho kumni root 5 plus root 2 square kadai kumni root 5 plus root 2 square kamut kadai root 5 plus root 2 multiply biang root 5 plus root 2 root 5 plus root 2 root 5 plus 2 kadai whole root 5 plus root 2 whole square tingila ban multiply biang kumjo ni root 5 hang ni henry ban ka bakham suk ni apply da kan ni ka a plus b whole square namar ni don do square ila ban apply a plus b whole square a dai root 5 b dai root 2 taka formula kadai a square plus 2ab plus b square tingin le da kan ni a plus b whole square kadai a square a dai root 5 square plus 2 into a dai root 5 into b dai root 2 plus b square root 2 square ni apply da kan ni formula the root 5 square kamu root 5 kadai 5 plus 2 kani 5 into 2 dai 10 root 10 ngila ban apply ki number po root nang ta root 2 square kadai 2 ngila ban ya plus new 5 but new 2 ba bam dan root 5 plus 2 dai 7 plus 2 root 10 kini ngimla coba ni plus namar hang ni dan root 10 dan tang hau new 2 root 10 tekan sa kadai kan ni
Last kani number 4 root 5 minus root 2 root 5 plus root 2. Kay serempat kani ke bar root 5 root 5 root 2 root 2 ke number dai ke jo ni minus ni plus ni minus ke jo hi laban apply dak e square minus b square. Kani kadai a minus b e plus b kemudian a square minus b square e dari root 5 square b dari root 2 square root 5 square kemudian root 5 into root 5 dari 5 root 2 square root 2 into root 2 dari 2 5 minus 2 dari 3 Flash